Экинчи ирет А килемине чакырылат. 55 кг салмакта балбандар. Максатбеков, Дордоков. Күрөш 3-чү орун үчүн. Бул беттешүүдөн кийин дайындансын Мамбетов Куат, Рор, Магуев Рамазан, Эрес. Балбандар ортого. Жол! Bir tart dur, beri kaçsa. Tartıp dur. Tartıp dur kızı. Zakaya rapar, Zakaya rapar. Stop. Ufay'ın jengişi Mahmudov Nursultan evi oldu. ...63 salmakta 3. orunda eledi. Kilemge Şarşenbek Pınar, Satarov Eljar çakırlar. Azıp kudayla işte. Güreş. Özün. Çoğul. Özün işte baksa. Так, синий, бороться. Выше голову, красный. Бошова. Vakıt. Дайындан турсун Мамбетов Куат, Рор, Магуев Рамазан, Эрес.
Киргизбе. Вперед, тартып тур. Контакт, синий. Өзің сол қолды астынан. Выше голову. Синий. Сол қолды астынан сал. Шындай, дейсіңдер. Бороться, красный. Азырқыда, жақсы. Синий, выше голову. Бороться. Раскрыться. Бороться, синий. Выше голову, синий. Жақсы. Ноги там, Действие. Накатиться сол жаққа. Жақсы. Қолдарың сіл, жақсылы. Ноги жоқ. Аха, давай. Активный işleşme, активный партия işleşme. Все время, но азыртайын, қырмайсың. Несе қысқа саласың, қырмақ. Шум жасады, шум. Албай. Hazır, давление берет, читаш керек. Стеретші керек. Давление, тұрыштық беріш керек. Время кетпейді. Все, кет. Уқтыва. Давление, астына кир, ақырына. Шындай, шумықтар жасап, кир астынан. Жақшы. Жауыш, плотный жүр астынан. Жақынырақ жүр. Үлдейрақ. Өзің, шындай. Сол қолды астынан, сілкеді. Киргизбе қалды. Келетқанда период жасайсың. О, жақсы шындай. Жауыш, сол қол. Жауыш, жақын бар. Синий, бороться. Жақын бар. О, шындай. Намзам. Вот. До конца қолды шығар. Өзің. О, жақсы. Все, шындай. İşte. O. Жауыш, жақынырақ кел. Жақынырақ кел. Вот, шындай. Жақынырақ. Гонять етеміз. Қолды бас. Қолдықты бас. Зона, красный. Ортаны қарма. Сол қолды астынан сал. Şu bas şu жақ. Киргизбе, бас. Киргизбе, оң қолды астынан. Шығар. О, сол қолды сілтеді. Байлап қармап тұрып солды. Аз саласың. Киргизбе, қолдықты басы шығып кетсең. Бошова. Шындай, қайра. Жауыл. Қашпа. Киргизбе. Кирбе. Преске кирбе. Байлап тұр бір қолды. Кирбе ал жерге. Кирбе, чық ал жерге. Бошова. Уақыт.
Бул беттеште жеңишке Дордоков Балбай жетишти. Жалал-Абад шаары. Ошентип 55 кг салмакта 3-орунду ээледи. Килемге чакырылат Мамбетов Куат, Могуев Рамазан. Дали 4, Шухрат, дали 4. 4 дали. Да, перекат. Перекатнулся. Бул беттешүүдөн кийин дайындасын 72 кг салмактагы балбандар. 3-орунчу күрөш. Орозбек уулу Анарбай, Жусупалиев Кумарбек. Рамазан, своей борьбой. Не надо своей борьбой, переводы, пошел. Фини контакт, бороться, фини. Опа, до конца, до конца. Так же, так же. Дай, ноги. Все, Мика. Боковой. Мирлан, борите, ноги. Бори. Ты на! Не надо влево, твой захват! Давай! Отпусти! Еще раз! Обратно! Да, соберись! Победу одержал Шаршенбеков Пинар, СК Берсут. И занял 3-е место в весовой категории 63 килограмма. Зайди назад! Все! Заходи назад! Душе! Бул беттешеде жеңишке Магуев Рамазан жетишти. Эрес. Ошентип 55 кг салмакта 3-орунду ээледи. Смена судейская бригада. Килемге 82 салмакта балбандар чакырылат. Жандарал уулу Чынтемир, Чоңалиев Саматбек. Килемге чакырылат 72 кг салмакта балбандар 3-орунчу күрөш. Орозбек уулу Анарбай, Ош, Жусупалиев Кумарбек, Жалал-Абад.
ортого. Umar güreş özün. Çoğul çoğul. Upayмен жеңишке Жанарал Уулу Чынтемиров oldu. 82 salmakta 3. orun deledi. Özün sal aldın özün sal işte. Ku aldın sal. Yakın. Наталья Гол, 82 килограмма. Борьба за 3 место. Нурлан Улу Азат, РС. Айтбеков Мелис, РС. Батар! Al захват. Güzel. Батар! Ой, ne de kuruş otur. Kuruş kursun. Al götür otur. Tart dur. Başkası sık. Просто saysın. Ноги! Красный! Красные ноги! Var işte. Var işte. İşte. Sal eni. Жестко işte. Karma. Girgiz. Kapat karma. Koş Kuman. Otur sen. İşte var. Göçtü yakın apke. Göç var. İşte Kumar işte. Hayır adam Kuman. Sal o. Sol oldu sal. Şaşma bak. Uakıt. İşte Kumar. Бул беттешүүдөн кийин дайындалсын. Максатбек уулу Баяман, РС, Бегалиев Алмазбек 5-чи спорт мектеп. Балбандар ортого. Урматтуу секунданттар, алдыңкы кеп качагын
Жынсычан, классикалық кийинчен чыкпаңыздарчы килем үстүнө. Килем сыйлаңыздар. İşte Kumar. Zona. Ошондой. Қармақ, екі. Бас. Эй! Sen живойрақ болсаң енді. Баланы, жор кетеді. Мұтасың, давай. Спасибо, красный. Сал. Красный не борется. Götür, göçük bir yakın attı. Götür Kumar, götür. Tart özüme, tart. Красный пассив. Пассив красный. Красный пассив. Пассив красный. Красный не борется. Зона. Tut. Эй, зона! Kumar, zona. Ой, Молодец. Zona. Turov! İşte Kumar, işte. Tur. İşte. Bal gerek, iki bal gerek. Çarçat bolmay kaldı. Var işte. Zeytet toy. Bol. İşte sal. Umar sol oldu sal aldın ha, ne? Yetti daha. Krasный пассив. Özüm kun. Kara ondu. Накрой! Dalboya pletinin. Ture! İşte Kumar, işte. Atlap duruyorsun, özüm çat. Sal aldın anne. Sal. Secnet ettim. Nasıl ver çıkar işte? Hayma! Tak, getir. Götür. Sırav. Seka. Turov. İşte Hayra seni. başına. Umar işte. Sol koldu sal dedim. Sal işte. Sal yakın barı. Sal. Плотный. Şerden canbaş. Sal canbaş tak durup. Kumar tak durup. Sal. Давай. Arma, seninki arma. Arma Kumar. Kırmak durup. Dur. İşte tartışma. Gol, şey. Gol. Şey. Молодец Kumar. Молодец. Dur. Победу на ТШ одержал Айбеков Мелес, РС, и занял третье место в весовой категории до 82 килограмм. Бул беттешиде жеңишке Жусупалиев Кумарбек жетти, Жалал-Абадтагы. Ошол 72 кг салмакта 3-орунду ээледи. Килемге чакырылат Максатбек уулу Бегалиев. Килемге 79 салмакта балбандар чакырылат. Күрөш 3-орун. Арыстанбек уулу Элмирлан, Өмүрзаков Мухамбет Али. Руками перебирай. Алмаз, оң қолың астынан Руками сал. работай. Руками работай.
Салдырба, қолын салдырба. Руками свои перебирай, работай руками. Стоп, стоп, стоп. Алмас, дайындап, жақсы, Алмас. Өзің сал қолыңды, салдырба астына. Оң қолды сал болсаң, сол қол сағат кен, Сал, бер жаққа қолын сал, астына. Алмас, оң қолын сал. Развернись. Шықпа, закөр, Давай, в захват иди, в крест. Алмаз, в захват иди. Крест. Зонаны қара деймін, шықпа. Алмаз, айланып тұр деймін, ортаға. Алмаз, ұтылы отадың, іште, Қош кек, Алмаз. Снизу, в крест. Жақсы. Сал қолың, сал. Снизу рука. Красный пассив. Захватқа гир, Алмаз, Гир захват. Вот так, снизу рука. Снизу. Красный блокирует, красный пассив. Снизу рука. Уақыт. Алмаз, ты слышишь, нет, рука снизу одна. Снизу рука. Ты понимаешь или нет? Алмаз, ты на тренировке хорошо руку пробиваешь. Алмаз, здесь пробивай руку снизу. Одна снизу. Давай снизу одну. Алмаз. Давай снизу. Снизу. Снизу говорю. Кто согнулся, я тебе говорю, голову не гнуть. Снизу рука. Айлан. Голову подними. Захватқа гирдің. Голову подними. Оңға бастыған, оңға. Жақсы, Алмаз. Красный пассив. Давай захват. Красный пассив. 254 секундта таза жеңишке Өмүрзак Мухаммед Алиев болду. Ош 97 салмакта 3-чү орунду ээледи. Что ты захват не хочешь, не можешь взять? Захватқа гир, Снизу одна рука. Снизу говорю. Гир захватқа. Красный пассив. Давай снизу рука. Айлан, Ну развернись. Айланып тұр деймін, айлан. 97 кг, борьба за третье место. Самиев Жакшылыкош, Айдарбеков Габит Эрезберкот. Ты можешь захват зайти. Захватқа гирчі, Алмаз, бір взрывный, Оңға астынан сал. Айлан, Алмаз.
Ey bilek çıkmaz akıyor. Çıkmadı. Yaxşı. Yaxşı krasavчик. Bal. Yaxşı. Давай еще. Ey 2 bal керек. Алмас 2 bal ey. Bir жақсы ey тузбайлы. Алмас дайындап. Жақсы болды ey. Оң қол астан сал. Kaldır, жақсы. Üstüne. Özün sal. Оңдықты Алмас. Красный блокирует. Разойди захват, что ты не даешь? Пусть он берет захват. Алмаз, бергіз захватқа. İşte. Turba ey. Bir жол ey. Oşon böyle gir. Gir. Kaldı Алмаз. Bol ey oğlum. Gir oğlum. İşte Алмаз, давай. Bu çok güzel ya Алмаз ey. Уақыт. Dur normal dur. Бул беттешүүдө жеңишке Максатбек уулу Баяман жетишти. Эрес ошентип 72 кг салмакта 3-орунду ээледи. Белдештик финалисттери тааныштыруу үчүн парадка чыгып бериңиздер. Фойеге. Победу одержал Айдарбеков Габит РС Беркут и занял 3-е место в весовой категории 97 кг. Final hazır başlamak.
Белдештин финалисттери парадка дайындалып бериңиздер фойеге. Конушбаев, Сулайманов, Аматов, Асыкеев, Царев, Анарбек уулу, Билимов, Бейшалиев, Жүзүпбеков жана Махмудов сыйлоо аземде, тааныштыруу аземде чыгып бериңиздер. Марш, дайте, пожалуйста. Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча 2019 жылкы чемпионатынын финалисттерин тааныштырабыз. 55 кг салмакта финалда Конушбаев Сардар менен Сулайманов Хасан беттешет. 63 кг салмакта Аматов Урматбек менен Асыкеев Марлен. 72 кг салмакта Царев Руслан менен Анарбек уулу Назарбек. 82 кг салмакта Билимов Илгиз менен Бейшалиев Кыдырша. 97 кг салмакта Жүзүпбеков Үзүр менен Махмудов Бексултан беттешет. 'Финалдын программасын жарыялай кетелик. Финалдык беттешүүлөр төмөнкүчө өтөт. 97 кг баштайбыз, анан 82, 72, 63, анан 55 кг салмак менен жыйынтыктайбыз. Килемге чакырылат 97 кг салмактагы финалисттер Жүзүпбеков Үзүр, Махмудов Бексултан. Ортого 97 салмакта балбандар чакырабыз. Жүсүпбек Үзүр, Махмуд Бексултан. Жүсүпбек Үзүр. Үзүр ортого чык.
Махмудов Бексултанның травма алып қалған байланышты жеңіш Жүсіпбек Хүзілі. На ковре финал весовой категории 82 килограмма. Встречается в красном трико Белимов Ильгиз РС, в синем трико Бешеналиев Кадырша РОР. Жайдан баста, жайдан. Қолдың алдынан, қыды. Қолдың алдынан. Жақсы, бітті, өзің. Жайдан бастай бер. Синий, қанта? Түптер, жақсы. Красный контакт. Жақсы, бітті. Жақсы. Түптер. Жақсы. Түптер, тоқто. Синий пассив. Синий пассив. Красный пассив. Бітті, тұрасың, жоққа, жылып. Жыласың, Башты көтер, тұрасың. Бол бербе. Жыл. Бер жақ қара, Бутына. Көтер. Стойка. Жақсы, жақсы. Ayağını üstte koyalım. Aslan. Başta kıtı, cay başta. Oldu valla. Aslan, Красный пассив. Жақсы. Ыдырса, жасайында қалды. Жақсы, шындай. Бошо. Қолап қой ішіне. Түттер. Астына сал. Жақсы. Красный пассив. Шындай, молодец. Жер қайтет, жақсы. Жай, баш. Красный пассив, красный. Ошондой эле кытты, жақсы. Астан, жақсы. Башты көтөр. Түттер. Жақсы. Красный пассив. Сал. Пассив. Давай. Çıkart. Bal. Два балла. Назад. Yeter. Önmenen nazar. Sür. Yeter, istey bir çağır. Esal. Жақсы, кытты. Жақсы, муш.
Esal darıyor bas. Hep жақсы қылып тұсындайын жай. Esal не қыласың ел салған ғой. Чемпиондор жана призерлор 97 салмакта балбандар. Фойеге дайынданабыз. Сыйлоо аземине. Жай-жайдан түртүрдүм, жай. Көп далбаста. Осындай көп далбаста ушундайды. Жауып чотко иштеп кой. Коюп берет болдуме. Жакшы бир накаттап кой. Жақсы, қыттың. 97 салмакта балбандар. Сыйлоо аземине дайынданабыз жака. Фойеге. 3. Айдарбеков, Табло. Умурзаковтар. 3-0. Наоборот. Бошова, бошова. Қолың ғой, күді. Жазайсың. Elimi saçma bu. Нормальный. Dur, şamaldak tut. Biraz sen şamal gelin. At uğrak. At uğrak. Hoş da, hoş da. Hoş da, hoş dur. Күтті далбақты жай жанамдайлы түктөр. İyi жақсы, өзің шындайлы. Өзің шындайлы, iyi. Күт, өзі келеді, шашат. Күт. İyi, жай, астыға тар. Алдан, қолды алдан. Түртөр, жақсы, iyi. Жауылып öyle. Жақсы. Шашпа келетті. Жақсы күтті. Gaza, çıkar. Победа одержал Бейшиналиев, Кадырша, Руор и стал чемпионом весовой категории до 82 килограмм.
97 салмақтағы балбандар чакырылат сыйлуу аземине. Сыйлуу аземине Ысраилов Төлөсүн Шамурович, Турганбаев Мелис Токтомамбетович, Канат Бегалиев Кубанычбекович. Гректик күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатында 97 салмакта 3-орунду ээлегени үчүн Айдарбеков Габит чыганат. Амирбаков Мухаммедали Ош. Жана ошондой эле 2-орунду Махмудов Бексултан. Чемпиондук наамды Жусупбеков Үзүр. Сыйлуу аземин СССР спорт шебери Ысраилов Төлөсүн Шамурович. Күрөш федерациясынын президенти Турганбаев Мелис Токтомамбетович. Вице-президент Күрөш федерациясынын Бегалиев Канат Кубанычбекович тапшырат. Килемге 72 салмақта балбандар чакырабыз. Царев Руслан, Анарбек улу Назарбек. Koşuyor diye koşuyor aslan koşuyor. Захват кықпа. Салма захват böyle. Нұрак кел Нұрак. Verbe verbe. Hey. Kulak Nұрак күреш hey. Жос düştüyüz. Koş koşuyor. Turba değil turba. Bilmemiz aytalım. Turp kaldın hey. Turba değil. Koşuyor. Turp kaldırsın ha. Gütü tattı. Bilmemiz aytalım. Turba. Bir çıkas var. Basıp kalışıyordun. Basıp kal aylanğanda. Назар, тоқтап қалдасың. Назар, Нұрағын жаса дел. Істе, Назар. Ербе. Тур. Нұрақ
Kırkek Murat! Murat Kırkek! Gel Murat! Murat Kırkek gel! Ya koş koş de. Turbat kollasın. Uybet koş. Turbat. Aylan git. Kırkek. Bekle sonra. Ya Nazarya, görüşüyorsun mu? Şimdi görüşüyorsun mu? Kutup koyuyorsun abi. Bunu finger. Hoş verdi. Tut paltası. Kayıt seni. Birinci eskertti. Kayıttan kalma. Eskertti. Stop. Turba, koş. Turba. Kaçadı, gördün mü? Koş. Nerede dur, prekotun yüzüne. Nerede dur o? Yer çıkarsın kara, basıp al çöydün, haylanğanda. Kolun çıkar ayetler, salda. Bir kol sal, 10 kolun sal, 10 koldu. 10 kol sal. 10 koldu sal değil. 10 kolun sal. Ruh. Eskertti. Ruh. Hadi 10 kol salıyor ya, sal. Al güreksten, hadi. Sal diye 10 koldu. Turba, görüşmeyi al, biri öğret ya. Koşuyor ki. Tutturayım. Aldı kazılıyor. Koş. Kaçadı, gördün mü? Kaçadı. Pasif. Kalın, Красный давай. Пасив, крас! Назар çok uzak ya. Ake жақсыла шаршап қалды давай işte. Арген кел. On kol sal, 10 koldu. Oldu. Пальцы красные. Нурлан, пальцы қарамадап красный. Красный пальцы. Жақсы шындай. Жақсы шындай кет. Красный пассив. Жақсы, куйбет. Красный пассив. Он қол сал, сол салда. Қошыр. Красный пассив. Ерді. Мұрат кет. Нұрат кіргіз шығарса, зонадан шығар. Честь технического медальный зал Царев Руслан и стал победителем весовой категории 72 килограмма. Seksen iki salmoqdagi balvonlar chaqiriladi. Sıyı azemine. Seksen iki salmoqdagi balvonlar. Айтбеков, Жандаралуу, Белимов, Кыдырша. Sıyı azemine
Күрөш Федерациясынын вице-президенти, Кыргыз Республикасынын спорт шебери Исмаилов Нурлан агай. Сапаралиев Санжар агай. Билимов Райымкул Сардалбекович. Дүйшөкөев Байсейит агай. Чемпиондун биринчи тренери. Тилу аземине чыгып бериңиздер. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатында 82 салмакта 3-орунду ээлегени үчүн Айтбеков Мелис, Жандаралы уулу Чынтемир, күмүш байгени ээси Билимов Илгиз, чемпиондук наамды Бейшалиев Кыдырша Румор. Тыюу аземин күрөш федерациясынын вице-президенти Исмаилов Нурлан, Сапаралиев Санжар, Билимов Райымкул жана Дүйшөкөев Байсейит агай. На ковер приглашаются финалисты весовой категории 63 килограмма. Представляем борцов весовой категории до 63 килограмм. Финал. В красном трико Аматов Урмарбек, С5 Дурдой. В синем трико Асикеев Марлен, Рувор. Марлен, гарба! Kaçmayın, dayanacak, dayanacak. Kaçma. Красный пассив.
Kaçma, dayandı. Yusuf. Dayandı. Kaçma. Dayandı, kaçma. Ol, tuttur bana. Раскрыться! Раскрыться! Подать, Каша! Boşver, Mehmet! Bayla! Boşver! Desteğini ver bayla! Şunay! Boşver, Seven! Boşver! Boşver, Güneş! Boşver, Güneş! Boşver! Marlen, altına öldü gene. Öldü sana. Boş ol. Öte şaşma, kaçma, kartları koy bekle. Milyon ver aldım ben. Laf var. Milyondan kaybettim. Milyon yaşlar. Boş ver. Karma var ya, karma. Boş ver. Saçma Marlen. Kaçma! Karma! Dayanın! Ya! Bağla! Победа на туше одержал Аматов Урматбек. СП Дордой. Стал чемпионом весовой категории до 63 килограмм. Жетимиш салмакта балбандар чакырылат сыйлуу аземине. Сыйлуу аземи Арзубек Кожошев, Юсуп Хажиев, Сыздыкжан, Руслан Түмөнбаев чакырылат сыйлуу аземине.
Сыйлоо аземине 72 салмактагы балбандар чакырылат. Geçmiş 2 salmakta balbanlar. Sıylı azemine siz vermezlerdi. Sarıyev Ruslan. Sıylı azemine Ahror İminov. Yusuf Hacıyev, Sıdırcan, Ruslan Tümenbayev çakırlar. Grek-Rim güreşi boyunca Kırgız Respublikasının çempionatında 72 salmakta 3. orundu elegeni üçün Maksatbek oğlu Bayaman, Yusuf Aliyev Kumarbek, Gümüşbaygen Ezi Anarbek oğlu Nazarbek, çempiyonluk namdı Ruslan Sarıyev. Geçti. Sıylı Azem'in Bürküt Sport Klubu'nun жетекчиси Yusuf Hacıyev Sıdıkcan ağay tapşırat. Жана ошондой эле бүйрө член Грек-Рим күрөшү боюнча Ahror İminov жана 2008-жылкы Пекин Олимпиадасында коло байген ээси Руслан Түмөнбаев тапшырат. Hey. Hey. Oy. A kilemde 55 kg salmaktagı finalistler çakırabız. Kilemge çakırılat. Konuşbaev Sardar, Ruor Sulaymanov Hasan, Жаллабад. Bekmirzaev. Да, полотенце. Кот, Куба. Бутылки уберите, секунда. Бутылки убери. Вот это тоже бутылку убери. Алло. Байланышабыз. Давай, Сакен.
Күтеш керек. Başlaydı götür. Hop, özüm oşunday. Kımılda asan. Kaldın anın barbası menen. Күрес Сардар. Красный пассив. Пассив красный. Красный пассив. Götür çalsın. Красный пассив. İste Hasan. Сардар hazır болғанда қачан? Пальц красный. Не борется. Алчек. Hasan et. Hasan duruş gerek. Замечание красному. Дел, Hasan. Aylan. Дел. Aylan. Дел. Vermeysin, Дел. Kırgız gerek. Стойка! Давай. Стойка! Hasan özümkün işte kıymılda. Kıymılda Hasan. Solda aldın sal. Ot. Sol kolga perevot var. Başka işleket yok. Kıymılda. Şahit etmeye kaldı. Kıymılda. Ошонбо. Дергитет. Красный пассив. Boşoşmay tur, boşoşmay. İşte Sardar. Özüңдүкү берели. Serdar. Давай, Сардар. Donanı kara. Келечекти ойлон, Сардар. İşte. Kıymılda Hasan özü. Parterden жестко салдым. Hasan. Hazır işleşin gerek. Переводтон не yaptın, oldu. Hasan akıllı işte. Давай, Сардор. Синий, как вы? Замечание. Yakın hoşunday. Давай, Сардор. Yakın hoşunday. Красный пассив. Yakın hoşunday. İşte. Сардар. Давай, Сардар. Yakın işte. Красный пассив. Синий пассив. Красный пассив. Пассив синий. Başlaydı götür Hasan.
Красный пассив. Активный судья. Вот ошонда калдырсаң. Синий пассив. Красный пассив. Пассив красный. Почти батар. Батар. Бошашпаса. Кайра, Асан. Turma, at ошонда, Активность. Активность синему. Красный пассив. Мухаммед, красный пассив. Обоих норма. Рефери. Составьте красному. Мухаммед, он работает нормально. Чуть-чуть отпускай. Давай! Чет назад! Давай! Пассив, красный пассив! Давай, Эмиль! Hasan! Mehmet! Evet! Çabuk! Hasan gel! Hey! Жестко. Turukkatat kara! Turukkatat! Zemçe yaklaşma! Getir! Hop! Get! Oldu bayrak! Gel! İşle! Karot işte sen! Oldu bayrak! Başlık atın! Yakın! Yeter! Hasan! Başlayacak! Senene! Hey! Minuta kaldı, minuta! Hasan istес керек. Давай! Красный пас! Валя! Эй! Молодец! Дағы! Hasan başlayacak! Kaldı çabuk dur! Kaldı bayrak! 30 секунда, işlep koy просто! Давай! 30 секунд! Yok lan! Rakam Türk koy gerek! Başlayacak Hasan! Ne tupası? Başlayacak! İşte! Bayla koy burası! Kaldırsınma! 10 sekund durup koy! Çöp! Başa! 9 секунд! Боз беттешуде жеңишке Сулайманов Хасан жетти. Жаллабад сары ошентип 55 кг салмакта чемпион болду. 63 салмактагы балбандар чакырылат награжденияга. Сыйлуу аземине Матазимов Марат Матазимович. Хасенов Шаршин Рахимович. Жана ошондой эле Кожошов Арзубек агай чакырылат.
63 salmoqdagi balvonlar. Altmış üç salmoqda balvonlar chaqiradi. Mahmudov Sıymış, Sharshenbekov Tinar, Amatov, Asakeyev Madlen. Bundan artık taşı alır mı? Taş olmuştun öyle. Mahmudov Sıymış, Sharshenbekov Tinar, Gümüş Maygen'deki Asakeyev Madlen, Bektov'un namına Amatov Kurmat, Ukram Sevani, Zavod Kemir'de Matacimov Marat Matacimovic. Yang böyle Dordo Sport Kulübü'nün yetkisi Kasyana Sharshen Rakimovic. Paçotin Boy Direkatisi Bangla Kotoşov Artundek arkasına. Beş salmoqda balvonlar tayyorlanib, kuylanadi. Beş salmoqda balvonlar chaqiradi.